زنانيس كبائر دي لغدو زنان لي وان غدو تاتو وان غدو تاتو ربات الرامة أكس ربات الرامة ربان نمبر 1 دغه زنان اتيان تيچو جالا مين كانوا ينيو چالا نما همچو وان جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إن من أربع الربا جي استطالة الرجل في إرد أخيه إن من أربع الربا الرحمة الربا دا فولنا ما نياتشو دا استطالة الرجل في إرد أخيه ناموس obboleessa gartee balleessuudha obboleessa kee hamachuudha tanaafuu diliin gurguddoo hamtuu tana yoo kafee dalee rabbiin subhaanahu wa ta'aala siif dhiisa duba zinaa gooteef hajji gartee godhuu namni si dhorku hin jiru zinaa gooteef umraa godhuu namni si dhorku hin jiru tanaafuu warri fatwaa akkanaa godhuu rabbi sodaachuu qabaa jechuudha hin barbaachisu namichi ibaadaa isaatti fufuu qaba itti fufuu qaba namtichi hajji isaatis dhaquu dandeemu umraa godhi abbaa kiyya wanni si dhorkaan jirtu jazaakallah bagara gartee irraa toobachuu waan guddoo hayyee obboleetin yoo takka gaafatee nama tokkootu na jaalata nama kana garuu bakka jirra yeroo inni waa'ee jaalalaa na gaafatu qaceellottiin si jaaladhaan jaanne walaakin ammoo jaalala isaan qabu nama kana haalaa fi amala isaa amantii qabaachuu isaa gisee ilaale niin jaaladha garuu hobbaan qaceellottiif ilaale haqa isaa nama guutuu hin dandeenye ta'uudhaan if harka nama kana siin jaaladha tanaan sobaa ooluun kun dilii maal qaba akkam godheetiin firraa dhugaatti maal tayyatu dhalaadha gurbaa kana maal isaa jaalatti hin jaalattu namni haala isaa gaarii islaamin jaaladha walaakin akkasuma wajjin haqa isaa guutuu dhabuu xiyyaani farka na jaalatta waan anjisiin jaaladhaan jaani nama kana akkamiin godhu jedhaa waan jennuun nuti dagu jirti gabna tuni daguudha man gashaana falaysa minna jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam alayhi gashiin hin barbaachisu nama tokko gurbaa kana yoo gartee ka jaalattu taate waan si fuudhuu fedhuuf na jaaladhaa yoo jee sin jaaladhaa etteeni gubbaarra injiiniin yookaan sin jaaladhu ani gartee tabiraa laaladhu akkas sin jaaladhu tabiraa gartee laaladhu jechuunutu gartee firraa wayya jechuu baarzaafuma karaarra muri firraarra khalaas haasirraa hafu haasirraa dhaabbatu tanaafuu gartee dhugaadha namni kun beeyta jaalala gartee dubartiin takka nama isiin hin jaalanne kan nun dhorga shari'atti namni isiin jaalattu kunis shari'aan lafa keeyseef namni dhiirtiinis jaalachuu qabu dubartii akkam jaalata shari'aan lafa keeyseef isiillee nama firraa laaltee nama nagayaa yoo ta'e isiin jaalattee warri dhorkuun dhorka warri gartee dhorkuun dandeenya mamnu'aa jechuudha. hayyee itti aansuudhaan ammallee obboleettii takka gaafatee dubartii yeroo uduriin itti jirtu yookaafuu daraaraan baatiidhaa yookaan heddiin itti jirtu quraana banattee ol fuutee qarabuun dhoorkaa ta'uu dhageetiin jira bilbila kiyya keessaa yoon qare wanni kun maal qabaa wanni qaba. dubartii wayita gartee dhiinitti jiru laguu yookaan daraaraa gartee baatii wayitatti dhufu sunnaan wayitatti dhuftu dhiini awwalan dura gartee hifzii irraa qara'uu ni dandeessi irra wal kilaafanii ni qaraatii irra walii galan ni qaraatii jaan kilaafni jiraatus ولكن تي علماء الخلاف بين الجمهور وبين بعض العلماء قري قرتي ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حضور والخلافا ولكن جمهور حديث قبطا لا يمس القرآن إلا طاهر رواية إمام أحمد تبلوغ كيس جرتو حديث نسيا الباني ليس سيا قولي وكذلك ذخيرة كذا الشيخ محمد والله ليس سيا قولي حديث نسيا لا يمس القرآن إلا طاهر حديث جوجو حديث كان قبطني علماء يوغرتي ضروران تفيد ركو يو تفيد ملي الضرورات تبيح المعذورات يعني ضرورات يو تفيد ملي مجي يو تنا اكا درسي قباچو اكا شيخ جل تفسير ديمو حفظي غرتي اما جولي قرايزو فلان تدو يجو ويتخنا قبتي قراو دنديس خلا على تيمون قبتيني يعني ولكن الشيخ محمد ناصر الألباني المؤمن لا ينجز جاء واني غرتي اصلتي واني غرتي سين اور كنجرو كتابه قبتي قراو دنديس جاء تنافو موبايل الرقبتي يو قراتي وماتي أكون إنجيل إن شاء الله هاي أمّا خنت عن سودان كافيرة بودي بستوز هاي إن شاء الله أمّا دبيونا نمني سنة جرا غافير ريف وبلدي تينيا تو غافتي ونيت راكنا يخافو أمسوما دبرتي تنرامرو يو باتن إبادان سيرانكي برمتو چندكي biyya batan eegalu nemo dubartoota arabaa hedduu isaanii qamuratiin ta'uudha dhageenye agaru jirra wanni kun akkamiin laalama waan juu gaafata hayyee amsuma dhagnee teessa akkasi beekan hedduu nama naafete garuu amsuma beeka ana amsumatti hin beeka dhagna yennaan ani dhagna sonaa jette irraan beeku maashaallah afaan oromoo bal'aadha arraan illeen dhagne ettemi idan duba amsumaan dubartii irraa muran najisa jaaniiti
biyyatenyatti asitti kunoo gartee dubartii biyya arabaatii biyya adda addaa kan muranne kunoo gartee nagumaan salaatu jirti keefa lamruu wanni kun waalama waan kana irratti qacooloo adda baafnee waan dubbachuu qabnu jira kadiiraa jechuun qolola gubbaa kana yoo murin ushaajni fincaan kun achi wali qabameeti tortorri kun salaata tindiisu qolola gartee kadiiraa irraa muran waytarraa muran najisaa waliin argu jechuudha. Saagamte. Yoo irraa murin immoo gurbaan salaatuun hin ta'u ushaash taakkaji chila faqaay ta dubartii ومن العجائب وني سام بيجان وري خينيا بيجي exactly ومجير تدبرتي ديس أنغا غرتي فون غبا قريسا خنا غبا ريو غتدي سنتاده أكد خديرا سنك أشاش نيشير ولي قبامي دوركا جانو لما ينغرتي وترادو بتواي وري واي وان كنا قراتي جو لما يراتبان قراتني دي وني خون غرتي اچو غبن نجيس فداجا غريو لما ينكس جاني ولكن أمسما قدو خنا ما شريان إسلاما مالجتي شريان إسلاما خن شريان إسلاما فكنيا أمسما ويدا دوبرتيرا فونا نغنى يوتي ونقول قديت الراخوتوسن مالجت شريان ولا كم مرور راو مالجت شريان إسلاما رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه انتلو مدينة مكة أمسما قدو تلقيتي أمسما قوتا إيه هدون لما أمسما تنبينو مالجو جران أوغا أمسما مالجت نانغا وان دغنا كبا جينو بليين دغنا كبا جاكونو بيخون انت يام بيخو وان غرتي قام سالار رامورن ديرا في قد ورتيدس قام سالار مورن يچو امسما يو كسب بيتن كسب بينا اكبيتني تغرتي وني غردا قام سالار رامورو اذن دوبا ويتقام سالا خنر ويتمرن وان جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه تدفيتي أمسما قوتها جين تين هاي جين تاقي جين واتكو قبارت تكوما داي جين تكوما قبارت غكوچيساني كون دروساني أبدا شريعة الإسلام أركتي جرتي غكوچيساني إلى ولا كفتون دبرتي هدو أكملي قوت وان غرتي قرنون رغيفا مرة قرنو غرتي أطباء دكتورون مسلمان رغيان وكذلك أطباء برا رغيان dubartii ilaa maayitti irraa kutuusan dubartii wayta deessu rakkoora dhufa taakkanaa jee wayta jaarsi wal qunnamtii wayta godhuu hin dandeessu ni dhukkuba lama jee sadaffaa irratti rakkoo fida isiirratti taakka warra gartee gaditti irraa muran ta walakkatti irraa amma ta gaditti irraa muran tun lamada fedhinnaan qabdu jaarsaa hojii waliin galtu abadan waan takka jechuu rakkoo guddoo gartee jaarsaa fi jaartii gidduu wanni fida waan kanaa jechuu habbata ka fedhinnaan qabdu wajji rafu baate dantaarraan qabdu taakka talamada walakkatti irraa mura dhufe ka gaditti irraa mura san inumaa akka malee godhee tuni gartee dhiibbaa guddoodha nama kasii osoo harkan inni uni hidhan silaa ni tuman warri dura hodhuufa turanii barnii taakka ji gaafa rumte faarraa jiru turan akkasii kun otuni alaaqa biraati talamada walakkan muru ولكن مرو شريان قبان قبض دادي مرو شريان را قبان قبض هدوس قبان قبض شريان الإسلام أبدا ويتقرتي شريان أمسما رسول الله الإسلام إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل إذا ناديزني قمال سيقال سيسا ختان جلال الجراو قام سالار مرون شريان كيسان يرد قامني مرمي في خمرمي كيسي والكنمي يجو لجوني مرمي يجو تاكجي قامني سالاخ مرمون أكبر فائدة أكمل فائدة يوتي شريعة الإسلام تكو غبارة مرايت تكشو غبارة دوايت تكشو غبارة ويتدويتو خديران لي ويتا أمسما غرد خدلان لي ويتا أمسما غرد فرينا ساني إيكوال تاتي والكدا تاتي dhageeffadhu jalotti fedhinnaan isaanii wal qixa taati fedhinnaan eenyu fedhinnaan michiyyoo tiifi fedhinnaan gurbaa yoo gurbaa kun irraa murame kan michiyyoo kun yoo guututti muramin fedhinnaan isii ka isaarra haayi waliin madaaltu abadan tanaaf shari'aan islaamaa xiqqoo gubbaarra dhawaayet malee walakkatti murina gaditti murina amma sigalee idan duuba fedhinnaan gartee jara lameeni wal qixa taatu akka wal qixa taatuuf yoonni gartee shari'aan irraa muraayeteef takkasani talamadaa gartee akkuma khadiiraa sanitti qolola yoo irraa murin ushaashnichi wali qabama tanaafu najisni irraa dhabamu tanaaf gartee shari'aan islaamaa
إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل والنيتف شريعة الإسلام السنيف تنافض با فإننا قرتي جرى لميني والقطة قروداف شريعة الإسلام تقوت قبار رامورا يتي ورّي قرتي ولكت الرامورا ورّي جلت الرامورا أكمل ما إبا مجرد برتين وهذا لا شك في ذلك أما نمني خيني واحد غيستي أستاذ ورّي بجربا خنا دليل قرأت مالي جنان أفان إسانا أصون أفان عربات قراني لين أفان عربات دزين لين سنوا صح إسان أفان عربات ناسهم كنا كوان كتاب ده شير رافي تاني جراني اتفاقات نما خيني فيا جزاك الله خنا رت إسان مال جن عربني نوكان وان جوتا كان ما خيني خنا دكان أكنا بكنا يا لطيف بكتنا رت عربا خنا لا لأن إسان جلدي يوم قبنا وإسان لنا كم خيني جاهلا قبنا عالم قبنا أفان عربا بيقول أفكان كتاب يخني جلدي يوم قبنا مو بكتنا الدبافة شو تنور رابر باجس بارك الله فيك قافي بريدو وبلين كينيا سبتشو فخيسنا ما بيخانا ما ولا لا جرا عربا خيسا قرآن كرهم بين جر لفظي قرآن بين جر حديث بيه حديثي أفان عربا بيه مالي حديث بيه تناف أما نبيه نمو وربي عربا جرتن وربي عربا جر أما جولين قرتي قاليت تلونيت ترئيت جولين صلاة تنديس ورمني لالو الجاهل لا يعرف شيئا نما مسلمة توكو صلاة الجماعة دوركون دوركا دلقو متي قرتي ايجي رئو متي ايجي قالوا مخي ايجي ايمانو مخي قرتي تاي ايجي اسين سوسويني وهذا توني إبا براتي إبا كناتنا نمني براتون قدو كافر بران قدو تاك تلمدا يجو بياربات نخيدتي من دا ويتقرتي دلي صفتو هنكن نوف روركني فاريان هنكن نوف من دادا تناف وانجي الشيخ الإسلام تيمية وانجي إن الله جي ربين دولة قرتي كافراتك دولة كافراتك موتما كافراتك تحقد ليتو تدفكن مان تويني ترسيسيتي موتما مسلمة تدفكن مان ياتو قرقل ربين هذا من عدل الله dhageeffadha تنافضوا با نمني خينيا عربني نوكنو كلامي عربني نوك كلام أتي عرب الله لدو سنجاني عرب الله لدو سنجاني لا نتخلو تلال دانو نجي رسول صلوات ربي السلام عليه حديث في القرآن رسول صلوات ربي السلام عليه إذن عرب قرتي ولالا هدو خبرة جرتو خنا سيقول تنافيتا درا والدويته خلوبنان جروس خقرتي ما جتنين بحرين جروس شيعة دادنا عربو ما شيعة تيخنا أكادا رامبي خني فرقا شيارا ركور الدورة رفجر أما سيقاله عربني نو كنو كنامي عربني نو أمسومان قولتهم عربني نو ماري أي عرب الله لدو مالتو سنجي عرب الله لدو نمي سنجي انجرو كتاب ربي علماء غافر حديث في القرآن جلته كسي جزاك الله خير غافي بريد دنيا دي أيه إن شاء الله ملي سمانتي وبلي وبليتي يتكا غافتي ونجتو namni tokko gaara mana isaa hiiku jaarsa soddaa qofarratti hiikuu ni danda'a ta'inni hiiku san kabira hin jirre yookaan ragaan biraatis kan hin jirre jaarsa soddaa qofarratti intalatees hiikee jeeni hiikuu ni danda'a yoo hiikee yoo akkamiin ilaalamaa waan jiru gaafata. Namni tokko jaartii hojii ol dhabee jaarsa soddaa gartee abbaa miciyyoo irratti jaartii tana hiikuu ni danda'a. Isin bira hin jirre ragaan biraatis hin jirre. Isin bira hin jirre. Naam wanni jiru. ulama irra wal dhabde hedduu gartee xalaaqa kanarratti wayita hiiktu ragaan godhamuu muqabamoon qabuu irratti hedduu wal khilaafa namni tokko wayita jaartii hiiku ragaanni godhamoon godhu gariin ulamaa waan ja'an ragaan godhamuu qabu wayita hiikuus wayita deeffatus warri gariin lakkii ja'an zamana rasuulaa salawaatu rabbi islaam alayhi dubartii hedduu hiikame ragaa abalu saabaan akkanaa wayita hiiku ragaa godhatee رسول صلى الله عليه وسلم عليه حفصة قافي خرجان قدامه هنا الرجال دليل هنا الرجال سيقول ما بلاد لم تقول قرتي زمان يرجع ربي صلى الله عليه وسلم عليه صحابان سنيختي هذا من ثانية جو نيخن نمني ولا بيوليخ رجان ثاني قرتي رجا قدتني خني هنا الرجال قريب لما يلك رجان جرات شقف يو يخلين توجان ولكن مو الرجودان قرتي ولا ما يمال جان رجاء مليس هي خوني دنديا ولا يكيو رجاء قديس قاريدا لأنه عبد الله بن عمر هي خي على من سا هي خي دي ديفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حفصة هي خي ديفت وهكذا كزمتي رجاء تنجر رجاء قدني نجر ريتشو سيقوله تنافوقني نمني توكو قرتي أدو مجيون دلقا جرتو جارتين دلقا جرتو أبا مجيو برت أني قرتين تلاتي هي خيو جين نما يكمتين نما يكمتي ولكن مو قرتي خبجاداف مال جي وان كان لالي
isi maguddos fide ani garte hi khedin jiraje yo beysise irra bareda akas Allahu alam ma sha Allah ustaz khayn rabbi sin rajalatu amalle ittihan sudan gafuma wae hi kadatana nama tokkotu saahiba saatiif gaafate nama saahiba tokkoon qabaa saahibittiin tiyyatun waggaa shanguutu abbaa manaati wajji waliin agarre biyyoormaa jirti abbaa manaa biyya jira fakkaate waggaa shanguutu waliin agarre amma ammoo inni tagaafatun dhala dhalaade saahiba siita dhala irraa gaafate saahiba siitiif gaafate dhala deebi baay'ee waggaa shanguutu abbaa mana siiti waliin agarre saahibittiin tiyya amma ni khaasaaf irraa hiikuu barbaadde ni khaasaaf irraa hiikuu barbaadde na hiikennaanin maallaqa waggaa shandaleeyde ergisiin hiikaa jeeni dirqama maallaqa kana erguu qabdii akkami firraa buusuu qabdii ni khaasaa kana ajiib waan ajaa'ibaati jaarsaa jaartii amata shan walitti hin dhufin khayni biyya jiru khaysiin biyya arabaa jirtu ama miciyyoon tun ni nyaatti ni dhuydi inni tasaatii fuudhuufaa mala miciyyoon tun ni nyaatti ni dhuydi heeruma feeti wayta heeruma feetu kana itti dawwaltee aboo akkana asiisin dhuftu atilleen yaa obboleessu an firraa na hiiki amata shan gartee guutuu an taa'uun sigaleetuni azaaba gartee na hiiki yoo fiduu dandeesse bira fitti yoo hin dandeenye immoo gartee aboo firraa na hiiki jetteeni yoo isin na hiiki jetteen waan ama shan daleeyde ergi jechuun hada min albaatil dhara jechuu akkamitti yoo jettee wanni inni gaafachuu qabu na jibbite mahariinan siikanne san naa deebisiisiin hiika jechuun wanni biraan jirtu لأنه هذا من الجهل ولا لما رأي بكده كوني نجد درانو ورتي وان كان ربره إذا دوبا نمني توكو جارتي نساء تتلقته أبوه كان نايخيو التين وانا مشاني إرقيو جين توني ظلمي دايتشو ولا إني وكخلي سن خلي أنجا فيتي قافتامتي لما بقول نجرو بيتا وما ريسات ديفتي وبكسر رتبه وما ريد ديفتي يو فكينيا قافس ما لقى بيتينيا كومش أنتمته مارين يو أوروته أورو يسي ورساني خنتزن إسات ديفسته إنه أورو سافرته تميهو ما لقى يو فرته سين قافس سيقله ما لقى سا نمك قدرجته تما نما يسي ترجته ما لقى سنفورني تلاقى نسات كنو ما ليني خلافته متي يو يخي إيجاسيو maallaqa kee fudhatu immoo maallaqa itti ergitee maallaqa ergi baankitti jeeni nama hedduu kasin nyaatee beek nama hedduu kasin nyaatee deebi'ee hudi dammuu makiyya ajaa'ibaati akkas tanaafuu mamnuu'a jechuudha. Ustaaz gaafii tan deengaddalla isin gaafadheetiin ture nama tokko nama kiristaana niqaa godhatee jira deengadda irraa illee haasofnee turre yoo warri keessa faamilii isaanii keessa namni musliimaa jiraachuu baate qaadiitu jira jettanii deebiftanii illee turtan qaadii nuti biyya suudii jirra suuditti waraqaa hin qabnu waan ta'eef qaadii bira dhaquun hiree hin qabnu saniifuu nama kabiraa tokko yaamnee niqaa nuu godhe waan kana irra deebinu moo kam goonaa deengaddi isin irraa dhageenye hedduu qalbii nu cabsitee jenna. wallahi qaadiin suudii yoo jiraate waraqaa malee hin ta'u jaa'iba wallahi mashaqqu wanni godhugaa warra qaadii gartee biyyaatti warri isaanii dhaqanii achitti gartee bilbilaan achii gartee qaadiin achii yoo godheefis isaan lachuu dubbisanii nutillee kun akkanaas jirra waraqaa malee gartee qaadiin biyyaa gartee nutti nuun hayyamu ja'anii gartee qaadii biyyaa yoo goosisan ahsan eegoo gartee khilaafa jalaa wanni ba'u. maashaallah ayyee gaafii itti aanu tarkaanfannaa tana duraanis irraasoo inni waan ta'eef irran turru obboleessa keenya tokko gaafatee dubartii lamaan qabaa jajaaramana takka hinaaffaan si hinaaffaa shari'aa islaamaa keessallee hin jirre hinaaftee kun akkamiin ilaalama jee gaafii lama daati takkaa sammaas deebitee yoo jaartii taan hiite malee naafeetu wajjin hin jiraanu na hiikinaan jetti akkamiin godhaa jaba dhalaa lama ta hinaafte jidduutti qarqabameen jira. takka hinaaffaan isii daangaa gartee ta shari'aalaa hinaafti takka immoo taan hiiktu malee gartee si wajjin jiraadhuudha. waan takka duuba nuti dubartii muslimaatiin illee waan jennuun dubartiin muslimaa takka lafaa kaatee jaarsa duraan gartee jaalattee heerumte yoo gartee lafaa kaatee intala taan hiiktu malee ani gartee si jalan jiraadhu jetteen وهذا لا تجد رائحة الجنة شرفكا جنة غرتي هنا غرتو شرفكا جنة أنا غرتو سنكس كما لفاخاتي وانت كملت خجارسي خنوما يسين قدين لفاخاتي نهي غيتشو ممنوع دور كشريع اسلامات تاكا تلمدا تينافا نسيا كمالي
jaartii diya hinaaffaan isii akka maleedhaa jee akka malee daangaa hinaaffaa daangaa tarkaanfatte hinaaffaan daangaa tarkaanfatte xiqqoo nama halaakti isiifillee gaarii miti jaarsaafillee gaarii miti gaagaama walirraan geewuun mala tanaafuu nuti waan jennu obboleetii teenya tana ati jaartii tee tana hanga dandeessu gorsii galee tayiddaa barra gartee hinaaftana gorsi gartee haadha mana keetiiti hanga dandeessu gorsi annaa wanni biraa takka jechuu dandeenye jirtu. Mee warri nurra dawwaltan kun dhiifama wajjin nu eeggadha sagantaarra jirra waan ta'eef nu eeggadha mee. Hayyee tunakkana. Hayyee ustaaz obboleetii teenya takka gaafate malee laguu yookaan daraaraa baattii yookaan hiddiituu na dhufaa torbaan tokko teessee torbaan tokko booda irraa jetti eegala irraa jettee booda kumaan xaaradhee salaataa fi soomana eegaleeniin dhiiga firratti harkaa salaataa fi soomani keessan ni badamu akkamiin godhaa waan jiru gaafatte. Aslan dhiini heddii kun kaa'uuf agartee laguu kaa'uu daraaraa agartee baatiidha. Dubartii tana tartiibumaan itti dhufa. Tartiibaan itti dhufa. Uumatti jechuudha. Guyyaa torban maayaarraa yaa dubartii garii tagarii shanii tagarii sadii. Wanni kun kan wanni gartee wal keessa duraa laaqaa irra guddaa yookaan lilmee yookaan kiniin fudhachuu. Lilmee yoo fudhatte yookaan kiniin yoo fudhatte xiqqoo ni rakka. Asuma guyyaa lamarraa dhaabbatee guyyaa sadaffaa dhufenne. Hedduu rakkisa. Tanaafuu maal jaaniin istul hindi moo maal jaan? Ustul hindi sayyoo gartee fudhattee deemaa hojii yoo nyaatte. Sigalee tartiiba ni godhaaf. Tartiiba ni godhaaf. Dawaa bareeda. Haa ta'u immoo duuba wanni kun irra guddaa abadan bilaash gartee yookaan yoo takka takka gartee dubartii miidhaa yoo qabaatte kanuma gartee kiniin illee fudhatin kanuma lilmee illee fudhatin wanni kanaa kun torbaan tokko irraa dhaabbatee torbaan kan yoo katu deebi'u taate dhiiga dhufu kana hubachuu qabdisiin adda baafachuu qabdi. Dhiigni dhufu kun dhiiga gartee dhiigni kun dhiiga heddii jira mustahadaa jira. Nifaasaa jira. Nifaasni silaa kan wayita deessu gartee wayita dhaltu yookaan wayita deessu irraa yaa'u. Mustahadaan immoo ka gartee maaliiti? Ka gartee miidhaarraa dhiidicha gartee sheexaani dhiitu gartee rahima isii keessa gadaame isaa isii keessa dhiin irraa yaa'u dhiiga diimaa qulqullu kuni quraana qara'uus hin dhoorku salaata hin dhoorku jaarsoo qabaatte jaarsoo hojii rafuu danda'a. Dhiini heddii immoo damun aswadun yuurafu jira rasuula islaami dhiiga gurraachaa wayita isiin saafaa bishaan itti neeyxee saafaarra yoo teesse dhiini heddii kun yoo dhabjee hin boora'u akkasuma ta'a. Dhiini heddii gurraachi kun gurraachi akkasuma ta'a. Dhiiga mustahadaa yoo ta'e immoo saafaa bishaan itti neeyxee warra teessee dhabjee guuta boora'ee gartee waliin ga'a. Akkasitti adda baafachuu illee dandeessa. Akkasii rasuulli sallallahu alaihi wasallam qeediinis furdaanis gurraacha shurufkaa qabu akkasi. Kaan immoo qayisitti dhufu kana gartee adda hubachuu qabdi. Yoo akkasitti dadhabde hanga dandeessu gartee dawaa wal qixxeessuuf ni fudhatti. Yoo kaan immoo hanga dandeessu diimaa fi gurraacha yoo ta'es hanga dandeessu xaarattee wayitanitti dhufe gartee yoo gurraachisan ta'e irraa dhaabbachuu malee akkas. Gaafii tanuma wajjin wal fakkaatee obboleetii teenyaa ta biraa takka gaafate dur tartiibumaan akkuma silaa dubartii dhuftutti na dhuftee narraa galti wanni tun zabana kana ammoo natti jijjiiramtee jirti guyyaa lama qofa akkana irraa deemteetuma narraan baatu teessi guyyaa lama fa'aa ol ka'ee waan tokko hojjechuuf mana kana keessaa fudhachuu hin danda'u akka malee na miidhaa jirti wanni kun akka shari'aatti falli qaamee laatanii jira miidhaa tiyyatanaa wanni kun akka malee nama jira. Jechuun gizeetti dhufu kana dhukkubsa. Dhukkubsa irraan bahu. Irraan bahu sa'a dubartii ammaa akkas godha dubartii ammaa hedduu gartee dubartii garii wanni kun wayitatti dhufuu deemu akka malee mataa dhukkubsee garaa kana dhukkubsee akka malee godha. Wanni kun hanga gartee heerumtee ammaa deessu hanga dhaltuutti hin dhiisu. Hin dhiisu. Sigalee wanni kun akkasi. Yorraa bahu baate. Yorraa bahu baate gartee irraa wanni jee hanga irraa bahu jechuudha. Wayitarraa bee duba diqoonni wayyooji. Mataanis dhukkuba garaani dhukkuba ni micciiramaa gartee akka malee gartee goddaamti. Tanaafuu tuni yoo heerumte yookaan yoo gartee yoo deesse waa yoo dhalte malee irraan hin dhiisu marakkaa jechuudha. Tanaafuu gartee garuu gariin waan dhugan takkaa jira waan garuu irraan fadde waan silaa dawaa
ربي هفيسو دورتي كسي ما وني قولي ربي هفيسو قد اللي ستي على قولة شو قبدي يالو قبدي إن شاء الله قافيت أنا تركان فنا obboleetin takka gaafatee dhiirti gariin yookaan abbaan manaa gariin sijaaladde jaalala isaa qabdu kana yoo itti ibsite tuffii yookaan jibbansa tokko qalbii isaa keessa dhufa amma fakkeenyaaf nama tokkoon jaaladha itti namaan jaaladhu kana siin jaaladha jeetiin hogguutti hima oola siin jaaladhaati jetan irraa ka'ee na tuffachuu eegalee tuffii bira kuteen numa unaa jibbee abbuu manaati moo gaadhima numa gaadhimaadhaan si'a hayyee jiraami warra qilleensa irraa jira hayyee amma numa unan dubbisuu na jibbee jira yooni naa bilbilullee anilleen tuffii fi jibbaan naa qaburraa kan ka'e jalaa isin kaasu salaamtaa qofa na barreeffaman hin deebisaa fi jalaatii tuuqiyya kanaaf rabbiin na qabaa hiyyatti duraanis haasawwan biraa wajjoofachuu turan malee na kaawaliin qabanii maasha Allah garuu waan takka silaa abbaan manaa jaartiidhaan sin jaaladhaan isiillee sin jaaladhaan kun waan shari'aa keessa jiru boonuun qabunilleen abbaan manaa wayta gartee rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi Aisha maal jeen Aisha dhaan ummul mu'miniin yaa Aisha jeen akka abbaan zarri ummu zarri jaalatutti si jaaladhaa jennaani bal jetteen inumaa jetteen Aisha ummul mu'miniin ati ziyaadaa gartee waan abii zarri abbaan zarri ummu zarriif hin taane naaf taata jaalalarraa jechuudha siin jaaladha yaa Aisha yaa rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi ummul mu'miniin Aisha dhaan yaa Aish yaa Humeyraa jeeyyaam sigale tawmanne man tana hani walin jo sani ber sani ber hani san garte hani boda garte adoite gara bradem hanna jijiram idan duba yo qadimate yo namnu kullaka garte sinjala dajawun wal jalachu qaba male lakka namni tokko sinjala yo jeen yette isin jetten tuffacha de madirti gari ajaib wana ramdana beeta gize wasana ba disilo lojitin se akkasisa tanaafu abba ati waata kasirran jiru nama gartee sinfeene wanni feetuu hin jirtu wanni biraa hin jiru gabaabtutti hayya isuma tana gaafii biraa gaafatee obboleetti yaa biyya jira rakkattuudha nama bira hojjetti namni isin bira hojjettu kun barnoota illee barachuutti illiisan manuma isaanii keessa hojjechuu fi ergachuu sa'aa takka boqonnaan qabdu hedduu rakkisan biyyatti obboleetti tana isaan san biraa fuudhee isiif nasihaa godhuuf yookaan toltu isiifidhaaf yaaduudhaaf biyya namaa tana yoon fide rakkooni qaba adiin irra ni jirti irra deebi biyyatti kamalee rakkachuu jirti mana namaa daleeydii boqonnaan qabdu hedduu rakkachuu jirti barnoota illee itti dhiisanii isiidhan isaan duraa fuudhee yoon kaniin biyya namaa tana fidee akka dalagattu godhu taate akkamii wanni kun waan gaafatte takka nuti obboleeytiyya wanni ati jette silaa gaariidha ولكن مو نتي أشير فودي وبلادي تجارتي مهرمة ملء أشيء يسي النفط واسينغون سيقوله إمو بكسر الرا بكجارتي يسينتي مرجع تنار كنّه بكيس تجارتي إبادات تنار كنّه أشيء بافتة فيتو بكفيت أشوف ما خيزو كيسو أنديس سريالة تيمو أشير فودي جارتي برافيدي فتوى سانغودون حرام يدوركا إنه أبليس خيديو جيسي تيجي أنا أبو كيسو أنديس أنا أفوق قرتين وتوان كنا أكاس قد ينّه irratti gartee sina jajnu jazaakillahu khair jada akkas garga achi yodan deese gargaaru achi yodan deese gargaarte achi baaftee arkasani jala baasu akkas akkasin gartee waa ergitee fi kisin hojjettu faa godhu خلاص خرا gabaabaan akkas inshallah gaafi itti aantumne annama kana taateef nama bira taatee danaan baane muuziqaa dhageeffachuun akkamiin ilaalamti yoo hammeenya qabaatte wanni kun asitti namni yookaan isii waan kana hordofee dhageeffatu taate qiyaamaa laata qixaannisaa akkam fakkaataa waan juu gaafatte موسيقى وليتنا رب سبحانه وتعالى دبتيتي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله تنافو ومن الناس من يشتري لهو الحديث نمر انا ما قرتي ودوخ جبا غرغرو جراجي لا ياتين من اقوام يستهلون الهرى والحرير والمعازف امه خيرا امه دفاجي ummata gartee qawmi ajaa'ibaa dhufaaje qawmi gartee maal halal godhatu zina hariira halal godhatu dhufaaje wal ma'azif jechuun meeshaa walleeti gitaaraa fi kana jechuun taakka sanachina faqaa'e laa tabi'ul qaynaa hadiisa jahu jirammaas hadiis silsilaa albaanii irraa dubbate wallistuu bituu waan akkanaa wasamanuhunna haraam jee rasuulullah sallallahu alaihi wasallam maallayni isaaniileen haraamii jee takkachina faqaa'e تكو لسان ربا دنگداچي انتو سودي خيستي يا اهل الوطن جي اقسم برب الفلق يدي سوره الفلق
ولس سورة الفلق ولس نقرأ تندقني أيوة تدبي كمان كبدوسا سورة الفلق سودي غيسا ولس يبا يوم الوطن جيتي أشرتي سورة الفلق ولس ولما يندون ما هو يجرتي سيقله حرف الآية آية تعريف قده آية ربي تي ولس يا إخواني مصيبة جايبة أكما خورمو تكوسا كسي ولسير مكان دبن ولي وان جي ولسي مال جيسا إلا ربك رادية مردية رادية مردية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي جي ولس جارتي با من موسيقى مصيبة دايتو مردية جنينة ها جارتي ورا موسيقى تنتو مردية جارتي با من موسيقى سني مردية سني نما برا مكارو ينان جارتي تيجو ما دو ربدي ولا جنوسا على كل حال يا إخواني مصيبة واللين حرام دور كادا ممنوع يا أبلين واللين حرام تنافو وانجي إمام أحمد وانجي بيته الغناء واللين تنبت النفاق في القلب قلبي نماذا كيس منافق أنا ما قرتيون نيقوتي تنافو نمنخون واللي إدى جاكستر قرآن جاكسي موادرة علماء جاكسي أنا شيدا قرتي خيري نما خافتو يدو جير تنا جاكسو سنو فرن كوتشيسنا سنو قرتي أنا شيدا فرن كوتشيسنا دوغا أنا شيدا فرن كوتشيسنا ودي باسي سنين جيكو جرو تقوى المفارقة سوابا نتباب نتنا يو قرآن الراشا خلم تنول لين قافتا منول أكس وسو خيري دليننو ونتو شريفا تاتين وزديبو ملا أكنو سندي ليسن يرو تكتك تفايدا رابو فتن dhageeffadha yeroo hedduu immoo quraana keessan hordofa insha Allah جزاك الله بارك الله أستاذ كس سري مال فنان أنا شيدا مشغول وبقول نمني اسمه بيزي وبقول قرآن كاري dhageeffadhu يتين dhageeffadhu وبرشور أنا شيدا قرتي تكون وتشيخناس ترايا عبد الرحمن حسين تنان قرتي بيزي وبقولن أمام رب العالمين الرجاء فتمتن الرجاء فتمتن شكين قولنا علمي ما برتنا علمي ما برتنا كس نتوانو ما نشيخ إيسا سونو إيسان كان دين الركاسو إيسان برتن كخاسو لابيتا نمني مو وانو تجنو سنديسي dhageeffachuu مر حبيبك أو ما سري جزاك الله وانقاري دبته قبتي يا جايبه أما اللي إتانو ران أستاذ خينا نما خنا قافتي درامالي أدادا خافان ورمو تندلقا موجرا هاتو مالي ونخن دبرتي في ديرا وجندلقا بفقرتي نما إسلاما راهن ديبني كلها فارد عليك دبرتي دون أكمل كتير تيجو أتنوني وان سلا لي أخلاق نسا قوتمتوني بدا وان كان أخنا لارو دا فيديو لي تكتاكا جرامي ماس تكرتي ورد يا جلنا أفجتشا أواسر الدرام وان كان أخنا داوتشونو أكمل لالما يو داونه دلي سامال فكات وان جو مل والله ونخن درامان أما دبرتين كل لادان دلغني جرا دراما غري غرتي جري ولدونغچون أما فكينيا نم تكولينو دراما كثيسة ورّا غرتي أفان كيس ولدونغتو ورّا غرتي وانا دايبا وجاسو جولي ساني برخاني نملال إلا لا لأنه أخلاقني جوليني بدا أخلاقنا ما قد اللي بالليس تنافون أمني مسلماتكو يا إخواني وانت كوان شريعة إسلاما خلاف ويتو وانا كنا غرتي لالون ماسيا دليل لأنه أخلاق سبال ليس أخلاق سبال ليس واني حتى درامان إسلاما نمني إسلاما يو دراما غرتي واني قديو وانا كناتين غرتي بيزي يفقرون مشغولة يفقرون يمبرباجسو الرما قل كله هاي غافين التانتو وبلدي تنيتكا غافتي نمني توكوني خاولي بيتشو داف فقيني لفاني دانجيستي وانجو فقيني فيو namni tokko biyya fagoo jiraatee kunillee irraa fagoo jiraate fageenya hangam takkaara namni wal godhachuu danda'a yookaan hangam takkatti wal godhachuun kan dadhabamu ni jira waan jiru gaafatti adda fagaachuudhaaf ni kan hidhamu ni dida fayyaade gabaabdutti namni tokko ni kaa gartee wal godhachuuf ni kaa wal godhachuudhaaf fedhu Ameerikaa kaan Afrikaa jiraatu sigalee gurbaan tokko Ameerikaa irraa mucayyoon biyya jiraatee dawwalee gartee warra isaaniitiin naadha qaajee gurbaa Ameerikaa jiru kanaaf ni kaa godhuu dandeera daangaa wanni shari'aan keessa takkan jiru amma sigalee abbummaan intalaa hayyamu malee hanga biran addaa fagaatan waliin dhiyaatanii namni biraan ni kaa wali godhuurra fagaatullee abbummaan fageenya sanii fagaatullee abbummaan fageenya saniitti ni kaa godhu waliyyummaan goonaan ni kan ni taachuu akkas fedhuraa gartee mana namni irra guddaa beektaa Jabuuti gaafa jirus Keeniyaa tanattis biyya Arabaattis biyya adda addaatti sheekuma tokko karaa irraa fuudhaniituma hootoo ni kaa godhi jedhanii waan barcaatti kannanii sheeknillee waan barcaa fudhatee nyaate ni kaa hidheetuma ba'a akkasii gaaf tokko Ameerikaa dhufeeti waan kun namee siimaa dhagaye karaa ja'a kana Keeniyaa odoon deemu jiruuti mucaan laana beekaa ani immoo isan beeyin miciyyoon
airportii irraa amma fide inni awyo ani taphata airportii irraa taaksii keessaa buute miciyyoon gizee na agartee shir jette jiyo akka wanna beeysi bisa micoon shir jette miciyyoon na sheeka jeen na yaame maaliin jeen akkana kana wa miciyoota na kunu amma naa dhufte eesaa si dhufteen jeen kanaadaa dhufte jee duboo hin jeen amma horii saa hin adide uteeluma kanatti ni kaanaa hiitee deebitaa qootu jee wanni kasiin dalaydu jeen akkasi azaana jira obboleeyyan keenya haazanani allahu akbar bishaan qabda yala hanin tolje da wasu Mareza ko kanatti isin da warshi nan nabi da nu ina sabta ana jawa ga sai da shahadu an la ilaha illallah nabi na bra so mu jewer ab se rapu kana rabbi nas kaida bizin bane zambenga ego shahadu abshira dafi dabda amin jazakumullah amma ga fada da sirri kisi baro haazana jira chog dhageeffadhu irraa gafadu aya ab gadana bi kisre lubbi afi abse kuda kai azana afi to azana afi to abse ay kasma kabado la hawla wali no bi dilu baro Allahu akbar hayye yeroo qabnu fayyadamuudhaaf obboleeyyan keenya kutee jiran si obboleessi keenya adeebi'u kutee jira yeroo qabnu fayyadamuudhaaf mudannoon takka akka habeerrotii garii bakka mudattee waan intaana keessa galchitu ustaaza keenya illee mudattee jirti karee funu himanitti duba ustaaza ni kaa gootanii muka akkasitti ani raafadhe yoo rammatan kana duuba biyyoo isaa fiddeennaani bara kanatti kuno wal jaalannaa kanaadaa dhuftee jee hayyee akkasiyee duba maaliin jeen warri didaniiti kootugaa hoteeluma kanatti ni kaa gilnuu gootee akkasitti deemtaa jee abbaayin jeen hay intala gartee warri didan an akkamittiin ni kaa godhu danda'an jeen hayatii nama sheekaati miti jee an nama sheekaati malee nama waliyyii gartee miciyyoon tun obboleetii yan taane sigalee obboleetii yan taane amma abbaan garteen akkanneen ni kaa godhinaan hin jenne akkamittiin godhaan jeen akkasitti abbaan raayyamii na yaamin jees ni kaasiif hin godha akkasittiin biraa deeme jechuun wanni kanaa ni argama akkas nu habeerrotii kana beekta akkuma waan dubartoonni hundi keenyaa tokko bisee namni gariin akkas akkuma waan dubartii hunda bakka nuti itti abbaa akkasi beekan dhugaa walaakin dubartiin hundi abbaa qabdi assalaamu alaikum maal jette وعليكم السلام يا أستاذ كان جدي. تقول تبي راين تقوله. ما يدري. أنا خيالك كتان عبان أنا أقول. هذا من خيالك راين تقول فتاويدا. قافد أيه. يا ربي غيب أنت إيجام بولي أما تقولي. أيه. ما أنا كريم تبي ما أنا قلتي ما هذا شريعة خرام بادية سعودي عربية ما إبراهيم يريده. أيه. ما أنا فجأة أفتي. أنا إنجا أتري جورا. mana facaafteet deemte mana facaafteet deemte jira ma
أيه ويركض ممكن أكيد الدين قام بيجي يا إدراج إنت راجع لك يا تجارة نيرم ده أنا جوان ده كنا راندم نه وان رلله برولله تنجارة ده أيه مالك برباد وانا رلله برولله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام عاشا يا رجال يا مدامو جتنا ما تيجي نقول سبوده وان كنا ترى تيجي عند تبيبيدا أيه isin amma tu saganta de entrarle ordu bujiti tu guana ordu bujiti ya yudida أيه ني أردو في سجنداتنا أيه ga ba do to ani ga wani fi ya do bu fundan do wai baka ya si ya mu diga yo si tari ka ba ne kamera si da tu ga bi ga ba ju ya أو آه يصير بيجرتي مو بياربا برجرتي أو رياض والإنجرتني والإنجر أبراهيم بيجام بولن تاهر أوكي أيه هاي تاتي أيه mana khayseetu mana sijala deemte منات خيسة منا ديمتي ميزين waan jennu gaafii obboleessi keenya gaafatee gaafii bareedduudha intalaadeera kiyyaati illeedha wal fuunee wal jaalannaa akka ajaa'ibaattiin jaaladha akkuma gartee rasuulli salawaatu rabbi islaam alee aayishaa jaalatuttiin si jaaladha in jeeni jee namaatti koo gartee ati waati jajjahuu hin beeyne namni kun beeyta dubartiin tun amma dubartii biraa gartee waan biraatti haasawaa amma namaa gartee yookaan gurbaa kanaa hojii maal jiraatta faana maan jaati allahu alami waan jennu nuti obboleettii teenya waan jennuun uktii teenya yoo nu dhageessellee waan jennu siif inni gama tokkoon foonii rahimalleedha amantiilee takka qabdanii afaan tokko dubbattanii sigalee tanaafuu waan gartee yoo inni rakkoo qabaate obboleettii teenya rakkoo yoo qabaate gartee rakkoo isaa tanatti himi beeksisii gartee dinninatti kanni gartee isa rakkoo yoo inni qabaate walumaan fixadha ati immoo mana isaa kana gartee deemtee darsa facaaftee mana dhiiftee deemu shari'aan siin eeyyamne uktidii yoo miidhamte immoo shari'aan isin jidduutti gartee laalti jechuu shari'aan isin jidduu laalti yoo inni kasi miidhu taate yoo inni kamalee si godhu taate eega gartee gurbaan kun siin jaaladha jee ati mana gartee ayyama isaatii alatti mana bahuun mana gallakiftee deemuun shari'aan siin eeyyamne waan jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu aleyhi intala takka rasuula dhuftee salawaatu rabbi islaamu aleyhi waa'ee haqa jaarsaa irraa dubbattee ergamaan rabbi waan jeen haajaa isiin dhufteef eega fixatte booda haajaa tee fixattee mi'e ati obbolii jeen abbaa manaa ni qabdaa jeen rasuulli salawaatu rabbi islaamu aleyhi eeniin qabaa jetteen yaaboo akkami jeen gartee tajaajila abbaa mana keetii kana ennaani yaa rasuulallah gaa waan hin danda'u sumaan godhaatan hin dandeenyele ittumaan dhiise ennaani innamaa huwa jannatuki wa naaruki jeen jaarsi kee kun jannata keetillee ibidda keetillee yoo ati isaa qaceeltee amrii isaa gootee jannata seenta yoo isa jallattee amrii isaa godhuu baattee ibidda seenta dubartiin teenya karaan isiin gartee takka heerumtee yoo takka heerumtee karaan isiin jannata argattuun miila jaarsaa jalaan seenti waada laa shakka fi daalika odoon heerumin duratti immoo haadha abbaa jalaan jannata seenti haadha abbaa jalaan jannata seenti atilleen ka dhiiraa duubaan mirga isii eegi haqa isii eegiif dhiibbaatti hin godhin itti roorrisin itti roorristee gartee yoo akka malee gootee miciyyoon ten kaatee deemti tanaafuu waan siin jennu atilleen obboleessa keenya haqa isii eegii fi isii tanatti dhaqiitii gartee maalimee rakkoon an gartee godhe maali jiitii waan kana gartee tattaaffii godhi fixuu fi atilleen uktii teenya duuba obboleettii teenya insha allah rakkoo isaa garteetti himiitii gara manaa ol deebii jennaa numaa jecha insha allah deebii jenna insha allah jazaakillah khair jazaa baarakallah fiik hayyee ustaaz maasha allah gaafiin itti aantu gaafiin tunanumaaf isirraa gaafatamte fakkaatti hedduun nama yeroo mul'ata naafetii sareeda hin qabnu ka tokko akka waan naafetii sareeda firraanii tatteenyu itti fakkaatteen si'a hayyee areeda addachuun shari'aa keessan maal fakkaatti waan juuna gaafata yeroo hedduu eeguma naafetii ol bira dhuunee kana naam haalli isa kan hin qabne na beekanii areeda waan ulachuun hin firraanii eebbisanii areeda haaduun shari'aa islaamaa keessatti dhorka hayyee areeda haaduun mamnu'a لأنه أريد قرتي وانجي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إيه فوليه ياجي نعم وقص الشارع وقص الشارع أفكر روتنا قبابسا أريد قال لك ساجي أريد خنا كانت يادني أنقنا دي فجوني سنوركا أنت يا جماعة ننكبو جماعة نسنكبو سيقولي ودوارام يتني سمات أمم ما واتك واتك كيشو تنافو كنت أتوانجانا كبو
sheek anas hangara qabu ana turra qaba jechu tanaafu areenni areeda gartee gishariyaan gallakisa ette warra gartee nama gari jechu muslima ta'e ya rabaa ta gari warra gartee fixee deemu itti laalatin areeda gallakisuun min alwaajib walaysa min as-sunnah akas ma sha Allah areeda magarsu qaban jechu hayyi ustaz khayna khara gaafile me tana khisaabane gara gaafile waay salata dabar hanga tokko obboleeyyan heddu waay salata kana ra gaafachaadha jira obboleetii teenya takka gaafatte salata layliyo salatu ni salata eegan salate gama dhumarratti ogaan attayyaatu fite du'aa afaan arabaa waan hin beekne afaan oromootiin hin godhadha wanni kun akkamii waan jiru gaafatte obboleetiin teenya attayyaatu fite bakka salaa du'aa afaan arabaatiin godhan san afaan oromootiin hin godhadha uumaan beeku ayye waan takka jira du'aa gartee salata sunnaa irratti afaan beekaniin godhuun tun akkamii ulamaa irra wal dhabde salaanni waajibaa irratti moo sunnaa irratti dura wal dhaban ama ulamaa'in gariin sunnaa irratti ni dandeema jedhanii fatwaa godhan waajiba irratti hin dandeemuu jaan warri gaafii qabdan kun obboleeyyan kiyya hedduu keessanii gaafiin qaba jechaa jirtanii meseenjara irraa gama duubaatiin gaafadha inshaallah guyyaa biraatti gaafii teessan isiniif deebifna akkuma obboleeyyan keenya kaamaa kanatti gaafiin teessan hedduutu nu bira jiratan deebiin illeen ta duraa deebinee ajalaadhumtu yennee deebinee itti deebina hundaa'u inshaallahu taala borullee galgala isaa kanaa jiraachuun walloo rabbiin nuuf fedhu kanaafuu gara meseenjaraatiin gaafadha laallee isinii deebifna kanatti akkas tanaafuu maal jenesa waay salata gama booda irratti sunnaa afaan oromootiin gartee ulamaa irra wal dhabde ulamaan garii maal jedhan waajibatti sunnattis maaltu roorkee jedhanii dubbatan walaakin ani daliilatti nagarre gariin ulamaayin immoo gartee wanni kun salaanni kun gartee salata sunnaa irratti afaan beekuun kadhachuu ni dandeemaa jedhan afaan beekuun gartee kadhachuuf ammaas du'aayi inni godhatu du'aayi waaridaa san afaan oromoo deebisuu qaba fakkeenya rabbana atina fi dunya sanatan ta'utana rabbi dunyatti suwan gaarii akhiratti suwan gaarii bida dura nu baasi jee kasi karata du'a ma fa arabati nyirsu na afaan oromoo deebis malee afaan oromoo tarma arke yo garte onni je du'a warida dufte san godu qaba wa minhum warrikas je mashe qoti ulama tanyarra sheikh ama watarakas je shama watarama gaafatani waan kanarra akas je yadu bima shaa khanarati falyadu bima shaan waaridaa san irratti gartee afaan oromoo deebise salaata sunnaa irratti yoo godhatee humaan qabu jaan akkasi allahu alam inshallah hayyee tanatti aan suuraan ammallee obboleeyyi teenya takka gaafatee yeroon salaata irratti hirba kiyyaan na mul'ata nama biyya arabaa jiruun si'a ijoolleen arabaa yeroo hirbi keessi mul'ate salaanni kee hin ta'u naan jenni wanni kun akkamiin ilaalama kaniin fuulaa fi shanachi kiyya na mul'ata osoo fuulaa fi humna mul'atu khatahu miilaa cinaa ta'uu didaa jeetiin gaafadhee miilaaf hin ta'u naan jenni wanni kun akkamii waan jiru maashaallah gaafii bareeddu salaanni dura fuula cufachuu fi miila cufachuu nam tokkorra waliin kilaafne miila cufuun akka waajibate dubartiin kaalsii uffattee miila banaa deemuu dhabuun kaalsii uffattee akka deemtu ulamaa nam tokko gartee waan quraana dhufe sigalee nam tokko waajibummaa gartee miilaa namni gartee didan jiru miila gartee cufattee kaalsii uffattee deemuun waajiba sigalee ma dubartiin gariin fuula cufattee miila banaa deemti fuulani cufatti miilli banaa ta fuulaa irra wal dhaban ulamaa ulijaaz warri gartee fakkeenyaa waminhum ibnu baas useymiin ala sheekh fatwaan isaan godhan waajibun jedhanii gartee fuula cufachuun ni qaamne waajiba jedhanii fatwaa godhan ولكن شيخ محمد ناصر الدين الباني جلباب المرأة رتي dubartiin zamana rasuula ta fuula banaa deemtes ni jirti ta gartee cufattees ni jirti waan wanni kun gartee sunnaadha jeedida gara albaanii jechu rahimahullah walakin immoo yoo cufattee fitinaarraa uma gaari walakin immoo ta isirra waajibaa wayta salaatu salaata irratti bika ajnabiin hin jirre bijirratti fuula fi harka asiga dechu ila alwajh wal kaffi zangarita suratu nur fuula si bana harka isi asiga bana yechu salatu dandeesi milli mo cufamu qaba milli banamnaan salaan nin ta'u mashallah akas gaafin takayo gaafatamtu nama tokko gaafata walakin noni namni san gaafatu tanuma khalas sanis kaysi jirtu da subhanallah wa rabbi subhanahu hashaka anna min ad-dawl jiru bayta مشكان وغان
gaafin takyo gaafatamtu nama hedduudhaaf bayana ta'uu dandeessi wanni kun gaafatu nam tokko malee karraa baratu nama hedduudha kan kanaaf obboleetii teenya takka gaafate salaanni subii sunnaani qabaayi jetti mee sheekh maasha Allah salaanni subiidha sunnaani qabaayi dhugaa takkarra cufne salaam irraa dhaabane dhugaadha salaanni subiidha sunnaa qaba sunnaan salaata subii maas rasuulli sallallahu alaihi wasallam alayhi khairun min ad-dunya wa ma fiha je rakaa lameen gartee sunnaadha ta duraa jechu rakaa lama gartee lama qaba salaanni sunnaadha subiidha rakaa lameen san khairun min ad-dunya wa ma fiha je rasuulli sallallahu alaihi wasallam alayhi dunya fi waan isii keessa jirtu rajala rakaa lameen yoo rakaa lameen san dabriyo fakkeenya manni kee masgida bira jennu si uduwatee onni jawu masgida si dhage isaanii uno aamin jedhu jiran amma iqaamu jiran ati maal godhee jiru sunnaa ta'e salaanneemi isaanii hojii waajiba kee salaateeti eega imaamni fixate booda kaatee rakaa lameen irra buusu dandeessaa jechuudha waada sabata hadiisa riwaayaa Abu Daawud maashaallah akkas hayyee makiinaa keessa yeroo jirru osoo karaa deemu jirru faana nutti azaananii akkami salaannaa jira salaata kana makiinaa dhaabnee gabbuunee salaannamoo akkami salaannee yookaan makiinaa namaa nunoofu jira hin wajjin dhaabu akkami salaannaa wallahi wanni kun hedduu mushkilaa rakkoo guddaa abbaan silaamu makiinaa qabu dhaabeetti gartee tasarrufa fi oofu dhaabee salaataa ka gartee salaatuun rakkoo ta'e immoo zuurii amni kun yoo gartee sa'aa shanitti ka'ee bikkinni dhaqutuun gartee asrii booda yoo ka ta'u asrii rakkoo yoo ta'u taate zuurii isaa fuudhee asrii hojje gartee gisee dhaqe salaata sigalee yoo immoo zuurii ka ka'u taate zuurii isaa salaatee rakaa lama irra as fidee asriis rakaa lama irra buusee bikka deemu san imaltuu waan taate jecha imala fagoo deemu jiraata akkas imala fagoo deemu jiraata amma namni keenya beekta magaaluma tanaa fi tana yookaan asumaa fi as isaa dhaqu jiru fakkaata itti azaanamu odoo salaanni kun hin baane bakka san dhaquu danda'a osuma danda'utti makiinaa keessatti usee irra buufata karaa gabaabaa jee lakki waan kana gartee gad lakkisuun wanni dhorkaa akka malee tanaafuu dhaabeetuma bikka azaana dhageetti biyya arabaa tana tarkaanfii cufarrattis masgiini jira akkas tanaafuu inni hin ta'u jechuudha makiinaa keessatti gartee salaatuun hin ta'u maashaallah hayyee ustaaza kara gaafii itti aantu tarkaanfannaa obboleessa keenya tokko gaafate wanni gariin osuma beekaniiti namni dhibdi abbaa na dihee fi abbaa na guddise kamiin abbaa jaa haadha hoo tana guddibitee fi tana deesse tamtu hagan irraa qabaa waan jiru gaafate maashaallah gaafii bareedduudha abbaa kee tokko ka gartee kasi dhale yookaan akka gartee si dee fi kasi guddise abbaan kee kun ka gartee ati gartee ka ati argamtu sababaa ta'e ummaa ta'e fuudhee akka ati argamtu sababaa ta'e kasi dhale kuni abbaa keeti kasi guddise abbaan kee gartee akkuma ati dhalatteetti ammaa dhabame ammaa si darbee deeme dirqama gartee maqaallee abbaa keetii yaamamtu waajibun aleyka waajiba maqaa gartee kasi guddisee kun silaa si guddisee akkamalee si godhee waajiba si godha maqaa isaatiin yaamamuun dhorka abbaa kee kaan jibbitee kana jaalachuunis dhorka kanallee jaaladhu haqa abbaa keetiillee eege abbaan kee osoo si darbee deeme illee haqa sirraa qaba si gartee ati gartee argamuu keetiin sababaa isaatiin argamte isuma lakkaawwatta gosallee tanuma isaa himata gosallee tanuma abbaa keetii himatta isuma lakkaawwatta rahima isaallee akkasuma rahima keetii rahimni isaallee akkasuma rahima keetii haatillee haati gariillee gisee isaa walolan abbaa keessa kanas hin darbee deeme maara shanyii isaanii asara isaanii ilaalina la niiseechi galeetti niiseechi galee maarree kana godhee yaanii gartee haati akkasitti gartee ijoolleellee hijaa barsiisu mamnuu agartee shari'atti haadha tana hoo tana guddifte moo tana deeyseetu haatilleen tasi dhalte tasi deeyseetu haqa sirraa qaba tasi guddiftelleen dhugaadha si guddisuudhaan haqa sirraa qabdi ni gargaaruu ni dandeessa sanii alatti immoo haati si deeyse isiileen otoo akkasii si darbitee deemte haqa isii kafaluu hin dandeessu abadaa hin dandeessu hayyee obboleessa keenya tokko gaafatee namni tokko si baddaluu dandii beektanii si miidhee si zallamee yookaan sababaa zulmii isaa kanaaf jecha haajjeeftu taate wanni kun akkamiin ilaalama namni nama sana ajjeese jannata seenuu irratti rakkoo ni qabaa waan jiru gaafate yoo ta'u batee namni nama miidhu kun miidhaan tun gartee kara hedduu namni kun hanga fedhe yoo si miidhees hanga fedhe akka malee yoo si godhees nama kana deemtee gartee ajjeesuun shari'a islaamaa keessatti dhorka namni nama ajjeese yoo tawbaa ni qaba namni beekaa nama ajjeese hada khilaaf bayna jumhuur wa bayna abdullah ibn abbas
namni gartee nama jeese jaanu jumuurii ulamaa'in namni beekaa nama jeese toobaa ni qabaa jaan jumuurii Abdullah ibn Abbas immoo toobaan qabuu jee Abdullah ibn Abbas waan jee suuratul nisaa irratti man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan mukhalladan fiha كذا يعني سجله أبدا يبدأ سينا سورة النساء مدينة بوت إنسان تسورة الفرق عن سن تسورة الفرق عن تناتو سورة الفرق عن تجرتي الرام فدة والذين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ذلك فأولئك يلقى أثاما يضاعف له إلا يتمايرت إلا من تاب تنافو دي لخنا قد زنا قد نمجيسي شركي قد إلا من تاب يو توبته ندي ساف ربين دوبا عبد الله بن عباس ما يرتي إسين سورة مدينة مكة عن شارتني جديد أخيرا يمر راديب عبد الله بن عباس يا سبحان الله ورغنا يروتنا كنا يتنين دولين أجيتي دوبا عبد الله بن عباس وانجي أخيرا انت لتكاتو قربا جالتي قربات انت لتك جالتي حديث سلسلة غير تفري البانين مشيون قربان انت لا يذاب الرجالتي جالتي دي ورساني لك نيد ديسا إذا دي دي أنا مفيدوته خبرا خدك سنيرومت سنغرتي جالتي سنايت لك بيخا أجيس مجيو لا دي أجيس ويتا أجيس عبد الله بن عباس دوف قربان كو جاتشو يا عبد الله بن عباس جين أني جي مجيو كنا أني سي جالتي أن دي ندي خبرا غرتي هايتي سنيفين قتلي جين أجيسي بيغادين الجيزي جين ويتخلى دوبا عبد الله بن عباس خزيت تيادي دي حلك أمون جين أمان تجيرتي نان أمان تيجيرتو توب إلى الله جين توبا كما ربي دي بي جيني عبد الله بن عباس رادي بي تنافون من بيخانا مجيسي توبا نيك أبا توبا كما ربي يو دي بي تنافون موزا نزل لم يعبلوا جاني نما جيسون شرع اسلام خيسر أوركا حرامي ممنوع يجو أكسي إقامة جراء ربي جي بورول الديبنا السلام عليكم ولين كينيا نبرا صلاة في كامري جرني سجنتا تينيا سيدا بودر كمني جرا يو ربي كينيا تاتي قلقل بورول الديبنا غافي وردرا يو لما سدي أفرطات ملي أما راوتي جرتي تيسن كيسو ميسنا تيسن اللي جزين كيسو ميسو أصون كبار رابرو تيسن قديني قل جلاين ولي قل مالي بجنان أكدرو رفتينتي سنيفو ورين غافين تيسن أسرتي سنيدي أجو ربدي تيو يتنينو تنجاونا إن شاء الله ترتيبا لديبنا ونداهو أما اللي رد يبيون إن سيادة شيء سوقا قافتن إيجو هنگ قافت شو ديم تنسان كوفا بريسا وزري دا في ركو إناسوينا جتشون أكنا تاني كستاني وسنجنة وني كنا في كنا تنجرتي وني كنا في كنا مالي أكمل لهم توان جوان كرمو كفر راقافت إن شاء الله كوبي اللي قوتا مالي بجنان خطب بيسين خطب ديني رقيتن ديرچور راقن كي تيسن اچمت ديسي دين ايقان قافي تيسن دب بيسي بودا إفي بس ديبي غمانتي تكيسي خطبي أستاذ قافت شو جرا لأننا خنا كم يادتن هدو قافين تيسن ندبتي دفع شيخ قافت شو تدو جرا خلام كجواب ساتي أكسمتي غريني إسماعيل الرتي خاني ساسي مسنجر خير الرتي ورقتن إن شاء الله تعالى إسنين كيسون بيسنا شيني أمو هندك بني قافي تيسن تنمو دتفين إسنين دي بسني إسان جامين قرين نورا مالي جنان قويا سويل على ولن وان إسنين دي بسن تنلي أكسنك سوايت تجرا خلاف وري قافي تيسن كيبل ونما في إسماعيل إن شاء الله نمو درجات دادا كبا درجان تجافي توس مالتنا تشيخا مو غافي تيسن نوتيفيني سني غافت ان شاء الله اكس مال ينو وري خصوصا كان غافي غافتم تو بريسي وريني نا دغور سكتا جان تو على كوفسي غنمي بلبلا مسنجر ركعو انا سغلين بلبلا تريجي ان شاء الله وري غافي غبدان خامان غافين غبتن وجين كجرتن كل اللي يا ربي جي سكندار ترتي لكويس سلاير دولتني غافتري چرتي سني ختمنا دولتني دايركتي غافتشوني دنديسن خلافو الرابنو فلشا سنين جنة سوت مسوتان سكنتات ينجس الرئيسة ديم إن شاء الله الرابمو أسدي الرابنو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لقاء آخر